Muidan so in Malin Teirig ag féile na cosca. Tá féile ar siúil ar fan níos mó na 10 bliain agus an muine chun leabhart lena daoine ag ghlach an Porto. Tugtar cuiread a alíontóirí cheantar a go dibre a choristeach. Tá ceadig éine gur maiiletha a go dibre a choristeach a féile na cosca. Ní chuirtar stop le éine. Tá daoine going a Portach sa bhéile ón géad lá ach bhíon daoine nua going go chain bblion chumá. Tá grúpaí pobl going a ghlach an Port chumá. Tá grúpa seanóirí sa dagan Guardian Mhuire, tá grúpaí de friúla a ghlach an Port. So tá sé ionadíocht an sais a líana a thsúil sa cheantar. My name's Julie Beckett and I live in Ballyferrota and I have 2 pictures in the exhibition. I've been living here for 20 years and I've had paintings in right from the beginning when I started living here. And it's really important to the area because there's a lot of local artists. So we have the children's art here and we have artists from beginners to really well-known people. So it's brilliant for the area and it's brilliant for everyone to see, children to see their own work on the walls and everybody seems to really enjoy it. Tá me gobar mar pastor go háú agus bhí gcónaí déanamh péinteáil chumá, so agus cúpla bliana chur PC alíonn lim féinisteach ach níos tá le cúpla bliana an ag dul isteach sa scoilna ag carú leis na leanaí le PC alíonn chur le chéile den féile. Fugadúirmach scéal nó písa a hainló agus íon na bhunamar an alíonn ar na scéalta críanna se an chuid smó goes blianta fad ó hen. So tá sé deas na scéalta chimeadach chumá. Sé siú ná le dá haon blion stolam, so tá sé dochreite rilí go sé speális na daoine áitiú le bhín gcónaí annacha daoine timpláigh sú leis go chéim blion. And so are you going to be entering again next year, do you think, Julie? Of course I am. I'll enter every year as long as I can put a paintbrush in my hand. Bhfuil sin é ó féile na cosca 24. Bígí ann an bliain se cuain.